المتعلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi wa Komoro watukufu maisilamu walio hondan mwe Komor makatika ondo njitamkao yinu ano alobonze mwe Komor. Okomori walio harmwe mabehewa ya kizihiro rangu hondani hata ezensi za bonze garombe yao mlimle na afia na unono na mroho wa haraka harmwe magobeika ondo wa zingarwa hanzia zito za kihaki. Wananyasi kao ngwa uharuma zenzia za kizihiro wajao rangu wazewa hatu wananyasi hatu wariza wazaza hatu garombe yao mlimle na afia na unono wa daima wahundeshikali wa mareka ondo walio warejei harumwe masiwa ili utahemesha daima. Kwezi wanazoni wa Komor tuwa mayalona maudu henibanika ondo mjuhunda wa jau rihale manzo haijala waniza ya mbulieni maisha mema na msomo ho mahaleka o ndo mlio nyonsi pia hautahema ensha ya hanyu mrejei ujerba sawensi hatu. Okomorika unga mnidungawe makatian anu wa johundunga baada banu gamu msalimuni hezento saza kisilamu ni mwambieni Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi sijabanu harumwa madan haru muhimu. Simada izo janando na njiaban shange wajibu skwalewe inu tena ninjiebanu ili haina zijowla iya o harumwa yensi risaner kemengoni mwandrika ongwa jo sana wazibasauwe ilu wa komoriwa shinde wazijuwe ho wakati wastahiki. Lemane kao ngaliwe shilo marahaba wanadamu ikaondo wa johundunga bandaban nanu wa jodunge direkte nu bandabanu no wandunga waba hayinu ili wa ipartage hata iwaswili zile information kaondo zitsa hao. Sikansiba hamadandar emada handani ngejo husiana nele kafa ziro la laya harumayensi wosikualewe inurizambao ikao zenongozajiri harmwensi ya Komor dokaya linuka fala kalajiri handani shale wa inutsena lirudi repeteha harmandongo zilonziro haukangar junjia harmwe madayamando ya howana wa Komori wa yili waritojojo hambawoti wa Komori hizo warenda warenga umsohafu wa Mwenyezi Mungu warenga zenkade wazinambua watsihitsa bange wakaulivuria Yaboyo hambari wasuli haruma daraja nziro ndondo ya ulaani wanadamu wan kabla ukamnyezi Mungu waongu walaani hizo warenda shala bimari laanezi tendo ikaodo wanadamu wanu wazifani. Ebenge yonde madamu wandu ya hangu ni josisi ndiando ndondo harumwe malezi na uhabiliha kuwa wa Komori na ushemeleziza harumwe mafundi na utsaheni mwana amawa jau ujuo zenongozinu iliri na suyane sonsi pia ukabwa ensisa ngendoba hanu wadziro yode madamu ando njoyeleza do wanadamu waili wanaume wa Komor warengomso hafu wa Mwenyezi Mungu wanambuaze nkade watsiitsa wakovura bangi yode madamu ando emadabili gejonjia harumai hadisi yahe mwana hatu washijomani lambude yahe ya harumu mjiwanisi yeno wamzaya mwana azalo wa msijubanu mwana mshe uparwa Ali Nashrati yatawa ranguye tarehindaru ya homwezi wa janvier hato johundo sikwale woyinu yatso hone ha alama baba hanu yaliyo lesuala linu lazimasi wa Komora bahari linjie haukangari juwa ukaya wa mjiwanisi womengo nwe miji ya kristara buhaku ikao wona ubanguzi warangi wa haku lesuala linu ye sirikali kwa tushindo lilamua wafanyi hamarsho juzi yatsu kanon deklare kao kejenda hule shaye mfumbili tarehi mongomiraru ya homwezi unu wa janvier kapajoka hendelea mandamano mahu oharmu mjiwanis ye plasi ya masena heni mrujonisi neni mriaparo ndanisi nguhujuo mbabi hondo Centroville wobiraze tramu yabo yo plasi nkui Juliani hao ikofanyaze evenement kuu guardian zao wa Komori wonsi pia hemasi wa yomane ritishile yabo hele sualala hemna mwana hatuoi uparwa Ali Nashrati yata warangule 3 janvier la homwa haunu hata mpakana leo yinu leo le 26 ya mwana woka tsoneha alama bila kalami ya sirikali kabati alerte ze SOS rikao ziona zikao alerto anrupia kabata tambanongo ebengela dimasi wa Komori bijikome harmale sualalin yonde madabili
ye madararu gejonjia harumwe hadisi ya hemwana hatu faina rahim ikao mgujo mrehemu haanlevewa hatorturewa haviolewa haulwaya hafariki hende harditsena havurizwa harumwa magama hafinuwa matoni. Lesuala linuba Komori mlijua nga sina muda itongeza mimi mengoni mwandu wa kansiba nikao donafundesha mashafaina rijusa lejihe lesuala linu ye makatiri zambao yanu holiho ma avokame nji wakawarengwaru ma lesuala linu rijare integre avoka wa hatu ikao bahe harenge fumvuku o harumazano ngozinu lesuala ilwe makatiri zambo yanu lisalinja mtsanzani o wandu watu humlao pia wandiso henda wishiliwa si hale yabo ngarombo mnyezi mgwe mahakamani yarandwa public wandu wajue lesuala la faina yode madara runjo zamba haukaya hata aluwatoani wasa wa publia armaze artikli za hao lesuala la faina izode zema danjo zirongwa banu hautsahari shiliane si wa Komor relezane rijue ekangabo diveri nga mjonja mbabi harumwe suite ya heze evenema za heso la kant shekuwa katika utsi ngarjo hansi hata usikunda jini wa Komor maisilamu kwezi rikansi banu kalu inna lillahi wa inna ilahi rajiun rijuanza kwezi si wananyanyi wanahanyu ikangari njao banu ridwamba furahana uzade wa hensi ya hatu shangar joka ya oharumwe dunia karna ujuari tsoka harumwa rahanduvu la bima ikajana rifura yeso la kant leo rijera mbezindwa jina wo shauri fanye haliyo haukanu majumba onjano lawa yabola bima nezenongo zinuwaja uzojwa huja zidorendea muzamba wakati mwinchi harumu mujtamaun oharumwe sociologie ukana vanu wo binadamu ngwendawe hema kati ya hayo makati ya hale mkahisho kamre kango no msafara yufunga tsuyeka fungu leo inuka batsimdu jolaba no enda mwali ambeka tsufunga haukayo ketu timizata lera heze avion heze namna za daraja za ilmu za ustaarabu za teknoloji za science za evoluar mwedunia shezo la nzorambi karina ujua riwasuli harma daraja hamando siku unu nartso hambaini ya hese la kanti wana hatu wenda waritukuza warini kashe wekao zenongoza fanya nese la kanti kazi jaonese habai harumwensi ya Afrika hausi wa Komori wa siche shazinaamesha uharumwe dunia kamili kabati hata Marekani kabati mbabahanu zenongozila zatu influence yabonga zo andu elewe ukaya uharumwe dunia nungabo daraja mbili kao wanadamu uji projete haku homwenshwa he society wanadamu uji tsanganya haku heze dini za hao izo muhimu haku haukedi niyo tsinzima tsile ya Kiislamu bahinga mzichua sho wanadamu woma fieri woma fideli wo ujitsanganya ze juma si huenda wala onde mo l'eglise wala onde izo mengo ni mweze nongozi ko tsanganya binadamu hada ni hundunia daraja ya pili de sport aina ya sport yonga monao kaya hatajoko donji ya harmaze culture zindo ajize konseri na izo pia izo mengo ni ani abamtsanza mwelezeni en general izo ndezo nongozi ritsanganya okezo ngazinji yao ekari vumbua ya culture ya bongari njiao haruma roa hezaji roandua wandwa mpira roandua lo harumaze mashuhuli zode zonongo zilitsanganyao ebe ngoba hanu yabo kwezi wanadamu matukufu wa Islamu mjuao zanongona bobana shainu zao shelezizana doka izondo ngwe kaonge bidiyo heni mrikao nguzi njio yake attentif yaonese respect hezenongo yafanyao yaonese zenongo ya juao yaonesene imani haukaya shila hindini shila shao shila wao harumansi rangu ushirepresenteyo ngezi jazioneseze kalite zaho binafsi yode mana mimi mwanahanu bolt namba ukaya uharumaza nongwe kao mimizi ni tushe haku uharumaza nongo zaho mpira ware lanuwana hatu wasela kanti harumayensi ya Kameruni sindo ujuzi uwa wakaura ho terrain surtout juzi shande adabu ya mjibalio haukema nuwana wala wakubali wenda watsabuha hata Mwenyezi Mungu wao yabasaidia hata waonesale picha lilata wamba wondo wala ndora hanuwana nyao dabo yakawa kana adabu shenge wende pala wavurana wona sedali sedafumani wenge bala wende washindana na kaniza yenge wende hula watsovurana wao habo wananya ware ngwamba kwa tsuhura yabato mpira karja jo urwa behirje rasulibal ebenge adabu na la maste yotso shoka izo mwaba mfanye na mfanye izo mwaba mtsifanye na mtsifanye wakane esprio ya wabeha bala waruditse na wahenda waonesa ndongo juma izo nando tiabi wanyame warengeraka wasujude Mwenyezi Mungu wamhimidie ukaya zenongo kaondo ya wafanyia haonesi za turu jumezo wafikiri
Venge yonde man nanzo njeni onese harmaze nongo zari hunda onese mna introduction oka banuka batsi nongo njema duniani hamamalezi haukati mwelezani harmaze culture na onese abo pia ukaya yonde nongo yoneso picha la manadamu mbabahana deka mtanganya haruma tengwe uonesa ila adabu yao omrongo omjibalio omjehonsi omjushulio zenongo zo pia zotonesa picha tanduju zis eola landa emwano lazolonimba eola mruhindi yani zila wafanya wizotengo ni zilande zikao valorize hauzu devalorize yode mana monao Samuel Etoleo hazile kao ya unjia haruma ze media pia habangu defende leo wandu andaka utsuwe nguwa waone ukweli wa hai haukaya hindi ni haukezo ya onesa kajaonesa ila malezi ya kao yamba kajaonesa ila adabu ya kawe defendenu siku shande kontreri wandu waka ujonoka ula mrumenza jofuwa mola judi horohoni shabala haka hazibandazo ibengeza nongo zari hunda harumensi ya Komori batukufu zahoa na waidi ikawa nswanza ni denigre isiwa na bewala wa mwali hawa nzuwana wangazija wa muhimu ya naturia huwa na wani origin yao wa Komori tena wa Komori kabati mru yabo yala harumansi ya kijeni warengo mswafu wa Mwenyezi Mungu wa unambua warengaze nkade wa titila bange hamajobu wakauvuria nono na runde solution na babu he solution ba Komori haukabo zanongo sanga zendono rengatero na abwekari jabanuri kansingar zambao ngarambao kabanunga remo wandu badi banu kelke swahini hali mabokar jakubali mbabalu kumaniwi shabo yoke na utongezeke karna umwendexe yene mahakama hahe nele jeshi la hahe neze waziri za hahe na heni mbandongo alonyo ukaya zemaliza hatu silotso kabora mbakar jamkubali hashabo ngujojo rengaze malado rumia yekaba hengwa mboka karja mkubali ngwambo litsambe ndongo yena hensizo arumiyao bezonga jojo humdaila hizo izo Mwenyezi Mungu jojo humukumu hizo yabongio wajibu zenongo zajiri leo riwone ye muftora riwone haina fundi wa dini tsoka yonsi ya juhaju sesha itsoka lotikalo handani wo mswafu wa Mwenyezi Mungu unu Komori ho handani utilwa mro reziwono zitilwa rezo sociaux ubisiwa izo tside madui wabonze dingo na unyalia no unambua no renga we ukakia kwezo pia nizono silwa rezo lana togwa shawa ngarjwa boka ya wao wandu walaanwani Mwenyezi Mungu wao tsidasi shaharu mansi ya Kiislamu rambo 100% ma musulman haukaba numrujo ka Islamu ahasu shaho kaurengo msohafu wa Mwenyezi Mungu ufanya ani mrujo ka Islamu hafanya error lizona zonambi ujo ka Islamu kakufungwe tsumu wamba ukawe ujojo ndo tsata ubauli byafa shaho mrenda atarenge mriarengo msohafu wa Mwenyezi Mungu ya unambuwe ya tsitsafure bange yabo kuja kubali shio shila na hizo lizodingwa mbaba no wenji ukabanunga nzawe shio shila ushamina ukela risala balaila hamade code penali hamandizo kao shimejongeza mbaba ni sufsule yebengeza ngo zambaba la pia zile bidi resistehi shahotsoka ya gojoke banu urengo msohafu wa Mwenyezi Mungu unambweze nkade utitse bange uvure no na mkeradhi rambeze nongo zinundo rijuendo babu ngalibidio ye mahakama waziri wahe mahakama no Islamu ya juhe ya juse mufti wajuso wandu pio wanawala wafanywa sanction kainuka dwabili rimwambia nuka mswafu paro ubisi wa Komori yabo riwono karusu jwandu alarendo aje leo tsawa waja wa urenge warenge wafanya ama hiyo job wabere wavuru bange homso hafua Mwenyezi Mungu ondo hulibana ibo balo karatasi kamsujo renga papie mwabera mwati yale bange mwavura bo msojo uzia shanga msubuto mrengo mso hafua Mwenyezi Mungu muti itsemte bange bo hari mvure no engeitso kamsi normali rara mkojo amba bange na banu shinde shari wa hawinji haukayao eduna leo ijai hansu karibale kamdo alewe haukanga bu komantari yao nesabo kaya waotsi wandu waka normali yebanu bokora haye jale wange normali walabo ya bakati normali ka jale wenda ajifuriza bari ni hafa hauyenda ajifuriza pare ni arimani gari shao tsole wafanya zedeliriza hao handongo ikawe ni mru Islamu rarangu hata hadharisho atilewe haukanga mjua ukawele wabo kutsuka wawe yabweka kutsonga unandongo mbu jozifanya hateuza ngo jotsa haumheye yemana mru akuruba uzanongo izo hindi Benge banu ngejoko jadaraja risidambo kemdola kaja ka normal hauka afanyo kazi fanya haka normali gebo ya waswili daraja yoka ya ka normali yemana ye yatu
ya tuziende nyaka kwa sile daraja hii yeho karaye jalewa haonokonu msohafu yemana atutsa hafei yarenga yanambua shaya twamba harenge yatsorengo msohafu wa Mwenyezi Mungu nengu joka unu msohafu ko kabati mwanadamu Islamu baiko jwambe nsi ya Komori ka kabati mri atuparo birashioni benge hatofu baho baoni shahabiri yabongu jo msohafu ngujo kurasa ngujo wao wanadamu wanu zoto abiandinize ngo zafanyisha hizo ebenge yabo ngebidio babuhe sanction na minga mhabili hajiku ye serikali ya Komori wanadamu wawasawe identifielwa na mwende awone baisa itilo harumwe réseaux mima tati capturer mafoto tiyati ya harumwe commentaire netabo leo wanadamu wawasa zingarwa neheli wazingarwa ngamina twamaoka wasabe ho serikalini ngebidio babuhe sanction emanabo maudungar jona zinro aji harumwe Qur'ani ya Mwenyezi Mungu jumeza rende haleo za husiana na wanadamu warengao msohafu wa Mwenyezi Mungu wa unambu wa watabangebo hari watita wakauvura ano si haki Mwenyezi Mungu walaani si wanadamu baturi walaani shahakika ngebidio babuhe solution nani harumeze komanteri waja unakanafanye posto tsono wandu amba ukaya abanu ye solution silo kawolwa yangebidio babuhe solution ndo ajina weleziwa yebano sila mutsu amboka yahe ni mri afanya zina na remwambuda fulani wala navulizwa ngama fulo ama wala nafanya jau uonde yarenda dhambi nkao hambwa hafanya zina hawafa jau mrungu tsondare ngo msohafu wa Mwenyezi Mungu ya unambuwe yatebange yatihitse yavure mwana mkomori ya juwawo silamu ikabo mronga tsingojo ko mhansi jaonde afungwa nsundaru rishokato azijana nikamrwa roha baheba ke mwana shewai hauya na sila zifanye maudu wardi bacha bamwe nsinge ndonai yabo risaru wasuliano madaraje kao ngebidio ritubiesi wa Komor ngebidio zenongo zinzio neseze sanctions zao wanduende wabuwe mswahafu wanduangalia harumwe za rianzo nsipia za rumia ye mwanadamu yarenga mswahafu ya unambu wa monsi hakusudi ye sharia shima hatisando wende riansi ze mafundi natso hamba emri yarenga mswahafu ya unambu wa kusudi watso nambua harengesho Mwenyezi Mungu anambua yewe ye ufanyiwa monsi harudana mbuwa harudare ngatitsa harudata bange shondu shalaaniwa ishondu shaharamishiwa hati ya bange harumo mswahafu wa Mwenyezi Mungu hatihitsa harudare nge mndo hapata habiso mswahafu harengele banga kauvura no mswahafu yongiyo troswafi yawe heni tendo abo ngishoshotso hukumla wisho hato mswahafu mro hatitso mswahafu na bange hanambuwa mswahafu yabu wanadamu wa ukwezi waoti wazungu waoti makatoliki waoti wanrujwa dini ndini shau wa Komori hamadasi walo harumensi ya Komori wapariswani wana wa Komori wazingarwa wafungwa wabaliwa watulwa zenguo wabaliwa kwa abosirwa mswahao njaona switahe vidosha wasa wakubali mzima hababu siwa hamba ukaya izoko eli ngio harumwa twama ya info ekamwe de mwangalia ye video ngio twama info ata mimi tsi partage yabo shaho liyo de zakojiri wa maske video shamdungu johanjia haonu basi ngabo ya kubaluka kweli harengo mswahafu haunambua hatitata banga vuru hambiloka kufanya jeba habari ya Islam shami Islamuje wenge kwezi nswanza nikemleha ku harmaze message zangu nso kwanza nimwambie nukaya uwo msiba mzironde Komor ngebidio kwezi wandu wa tendency yo wairenga haigozisha mvuri zambao begozisha mvu shaka batsina mnarjo kwamba mndundwa jine tsotsindawo ebengo waho banuamba yema mvumba wandu matsu wakubalindi ni hai ngengo ajojo rengaze maliza hatu 34,000 euros par mois wala ngo hapa hizo wao ni sikwenda misafara wala ngo arengoze maliza ho waziri na jau halafuke karna wavumba na ndo arengensi wa irumawo hamvu haukaba numrujo kadamize ndu hamvu panunga bandu afando ngo hamvu yeshuara haka ijaja shawandu ngo aliteyo shabana tarumadaho batsohandu kawo tsoje mpoze hamvu banu sisi ukahunu suro habanuri balamali Komori rafanya mashuhuli shezo wa programone mrumsha mdemo afanye ekati nde fami wandu ajina wotsonjia wamba ukaka mtu fanya hadi ngamfanyo jao ngabo ko sede kabati shwa donc ubanu ngabo nongwe kauzo kazikana shwa bahimba balu kumani nge obligeze nongozi jiro bonsi jubanu pia ngala hakika nge wakati okaya no wala wo wandu ashao wafu wala watsinzi wandu wala wa violewana lewe inuru wasura arumwe Qur'ani ya Mwenyezi Mungu na wenu wakati nguho ya diso disku ngutsovumbwe Qur'ani noto wasura benge nguzisomo nai makati shaka mem kalitwa sirila wandu wao wakwe kwabe wa opoto bo mafurado yabo yena muwamba
shawanu warange Qur'an ya Mwenyezi Mungu atitsabange wavura nono wawandu wabidika wake mfano wandu pia waelewe ntihu wanadamu wanu wa kufuru Mwenyezi Mungu na Uislamu kwezi tikanzani biremba byabo nonese ukaya zenongo izonso kanzani zibire ha mbano ngo ya haraka ninje harmwe madabila ukansanzani kemli madabili mada ya husiana na mwanahatu hamaskitifu mwanamshe wa mahakume na mfukare mwamona ya tilo harumwa zerezo ikao hazalihani harumwa mjiwanis efamia hahe yo ya jomani yambudi mwanahatu wo yo parwa ali nashrati hata warangule 3 janvier laho mwaha wa zuizili wa 22 uharumwa mjiwanis ibotasi normalement d'après information hambango ndo likoli hate jahonde no siku ale wenu tarehe 23 ya mwezi wa janvier mwana woka tuoneha katsujuli hani haba hanu yali famia baada wakansi walindie mwana hata watunda mbanzia walerte watunde wajue wahunduroke mwana kajenda likoli mwana katsujula bahanu yaliyo wanjio serikalini wendo komisaria wajuza zenongozi uharumwe mijikao ngari juwao ikao banguzi warangi ulala harumwe nsinu nisi waongo mengoni hata heni mru ya nshinisi mitsi ya nshinisi mezisita ngani hujuondo mru sante kangu biroho mahada ngu wono zenongo heli zilio katsindo anduwa lolariani na mulena wao shamru hisimbabi zenongo sha gemkinishao kaya hata mpakale wo yinu zenongo zinu na tsukanga zimkinishao kasinga si harma zemedia zinu yabo heni mdulu harma réseaux sociaux ikatsoji kwa mufleneza komoriba shahenu sikure juha singari dunga oze journo ngaribuli yao ze radio ngarishao zenongo zirobo nsijuru wanu pia lirke ajuru hautsaharido na amishan mimi zinempression parce que menu wakati nangalero ka BFM TV reka France 2 reka la une hata zesheni pia toujours sitona alerte ya he mrikao hafanya disparition ngutsahwa hatule isimu le fotoli heziwa tout de suite wotsola wa SOS yani wandu pia wa informe wa rinjia riwono rambilo arandiso na zenongo illa bade mwana hatuoji hata mpakando siku ale oyinu mwana hatu mkomori woyi originaire wa homji wa jomani ambude kao hazali hani sema para wahe onaye yata wa hata mpakale oyinu karitso na mbando ngozambo harumwa zemedia itsongeza famia he no mjiwa nisi wafanya marsho juzi hawenda hata ambesela bo komisaria wende wao nesembabo tukivu baada Erixioti ambese akahaprene zenongo tardivement yende yao na nene prefet mwambie za habari zinukaya zirengo ala leger mwana wi hata warsandora timizi mifumo kabatsa tanongoza menewa kabatsa tanketi fanywao mimi tsuzi sambabi wangu njanji ya famiyo mitsiji kwano wani kazandabo mitsina wakazandabo sha en tant que mwana mkomoro nilo harumaze réseaux sociaux Sibari, na njia tena harumaze nongoza waniaze haki zaho wana. Hesha mashangu shamba wa association faina, benge kweli sunji harumaze viol, na yokarta toka anti comoriens vanunga si hunu faransa handani. Hesha mashinu, shinu shash faransa, ngisho maore, ngisho la reunion, ngisho faransa banu. Hata nisi honga sina cellule, hata sinjia en contact mina ojuzi. Iliri jia avance mbabi, rijue zorjo shinda rapporte haruma e famiyo, haukasinga sina droit renga avoka rijue mbabe za habari zinu holiho shama shash faransa na ndongo za usana na mwana baibo mineur shaza information ngaz jaukaya hata mpakale woyinu kabati nongo zidi hao harumwe serikali hele suala linu yabenge kwezi wa Komori heni mdu natsololea mwana hahe rekamu ume rekamu she zetabu za mezi shenda za uza mwana ya balighi ya wasulima kumena mfukare ya bo mwana asendo ya tsahendo ngozofanya baki rijana mbwe mwana hatu ato disparese kumsabari sijombe ya niwa Komori heni mrujo hunrae nafasi yetare himongo miraru le 30 laho mwezi wa janvier entre 14h 13h 14h au manda manonga jwandi sa 14h ata 16h atsanganyi harumo mjiwanisi o harumwe place ya Masena yo place mashuri julihani hao heni mrujo ndanisa uzisa place Masena gujo ijua yo bien servi parce que Oanruan jobira yo ngabo zetramu ngabo zendini yo de servia kwa kuye mabisi yo place mashuru kabatse mrutu hujua ni mrumnisi
abo wajeni ngamswambe heliyo rende yabo rendera afanye mandamano yatu yayo rijuse mbabile jia ukabanuye communauté ya communauté comorienne si kamemu yona influence mbabi kamemu amjuo wanadamu wa heyanisi rijiraproche mbabi rijusele jihele suala lahe mwana tuoi haukayo tinongo ilo nyangu ngamonao deja wazaze wa babandu pia tingotawe nusiku unu ulaya ulavyo leo lendo fanya spori hula harengwandu kwa tujuange ndabi habisiwa haundi harumu amruwa maja haundi hajau Mwenyezi Mungu ya hifadhi mwana tuoi na uombe wandu alomasiwani waombe dua mahususu woratu ombe za usana nekani ya hoa na hatuwa sola kanti na rihimile mna mwana hoi rijuse sonti pia suandu alama zerezo rengele fotola he mwana hoi rilitsambazo mahala pia waele okaye kominote ya hatu ngasina uhususi ya ukasiba tusijua ujiwania haukambe sebo ya tukao imana mhindi hauwa nsindwa jina madema jufa uwao karutujwe mana sisiriwa na woma na mfaransa avantu mwana wa makume na mfukare garitungone nusiku unu andu wazazi watawa lebali kokabo le fijo mwana fulani mzazi fulani hata wawandu wadu haziwa sabali hankli na indini leo karno jokana mna mwana wa makume na mfukare yatawe sanga ndo ratimizi mwezi kabatsata andu wambomba ndongo harumensini yawe bidiri jeleze ebenge hawinji harumo mjiwanisi wananyasi mlo Marseille maususi ho karibu haku nani saukani so jonda Marseille mfanya kursu mrejeini sensio wiyo arjokani sio ule mbabi no andu aloma la hundwa jina ni wananyasi wa he communauté ya Komori mlonisi na mwende hawinji na rihabiliane na rilalikeneze communauté zindwa jina ni ulo na manzani ya mwambio hazini ya mfumbilio wa Komori hawinji wandu wafanye maandamano ya joka ya ukweli wafanye waze pankartu mafoto hai mana we yake yabo wandu washemeeze hata esiotia shindele okaya zenongozinu kazino jokanse halino ya mwana mkomori ya tsodazi wa bahar mumjuanisi na womana jamana womana ulonaze droza hensi inu womana zolabo nsijubanu womana ulonaze womana mfaransa avantu yabonge bido ya hunde ya trete wa hamando wana wa faransa wakao tawabo nsijubanu ebenge kwezi ilo dele suala la bili na kotsaha nilionese oanduwa shinde wa elewe harumaze nongo hizo amsomo message tsainu samahani nitsido njia kwa harumaze message gamande leo leso ala la rabu banswanza nkemle hakuwa haruma message yangu leso ala la husiana ne dossier ya Faina Rahim ngamjoka mi mwanadamu na kansiban mindemdu na jane hikma ya upangesha masha association Faina nishurukiri yao wa Komoriwa nsi pia washinda wahundra nafasi ya uhujarike bazima harumesha mashinu harume masiwa yomane neula inuka amili nezensi za bonzi mabienuka ya wanadamu pia ngwa viole wao ngwa leve wao ngwa fanyao ze treatment zonsi pia shazenongo za hundre mana hatu Faina Rahim ngwa jo humre mwamla zebanu bwema dongwe kao zidi zao wa Komoriwa nsi pia Onde mane kao rijaba nurjeri mwambienuka ya damu njire ndo mbiyo wahe zenongozini neheli mwaka mwao na ukabaka maavoka avya association Faina uvalide statu ya hao wakawabuwa prose ya he zenongozinu wanjarumwe mahakama waporte plenti ili zenongoza Faina zinu ziundrie mshinzi zijazende zijiri heli ya kohanza wandu wakakize wali berewa dongozi nji zijiri karina ufanya detail ya mahakama kao nga indao nga umuoni shando helezo wa Komorukaya wala wa nouvelle ikao hata alwatwani wao wasawa iwonesa ukaya mahakama ya Faina gasina mfumne ya nsumi fumo miliabira banu ikao bidike afanyishiha waka mzima harmwandu wabidiwa siyeje afanyisha mwade mahakama ya raportewa hata ya jako fanyihe ya hoa ikao domwezi daru ya homwezi wa janvier shao mahakama ya kendani ya kaufanya harmwa chambre de mise en accusation chambre de mise en accusation baada zelema pia zafanyiwa wanadamu warengwa onda oshilwa onsi pia maavoka wakaya buwatsaha mahakama ya bewa uharmwe chambre de criminel pour les mineurs yabo mahakama ya sabewa yiho isaila wa officiel ukaya wandungu alindawe zijoula wanayabo shabo mahakama sanga uharmwenzia ya kisharia yokaya wanadamu wa Komori pia sihale yabo wajue zenongozala wana na Faina haukayawe mahakama officiel yalakao kaho mahakama ndu pia wende ngajo fanyishiha sihale yabo
insha Allahu ta'ala biidhnillahi alkarim yemu nyurenda shetenda ya julihanie haukaya bora wala wakwizewa warengwa wazingaro walo yabo rawala wambwa kwa jarenda watolwa wenda zao raheni mriaka halmwe dossier yekimahakama abo hasa haende haparwa heshiliwa zekolinga zijulihani hao zendabo zijulihani ebengena ruombeze duwa haukandi zoti ngwamba wizo amadeza himna mwana tumnisoi kabati mwanadamu ya jwanza mwana hamafaina ya hundeze treatment zila pia sheni mru hazaya ngwanzo yaone manufaa ya he mwana hai rijari hunde wakati hama daula ndongo jazila zivjiri mzaza mwana katsujo ya renda zenongo ndobi haunge na tuhumala ya renda na katsujo kakwela unrabu rombe mnyezi mgubeke mahakama fainani yeheli ya dungani ya jusiwa ya wasili harumanzia ya kweli kajenda hunda msatifobo haritena ya rudia dabanyiwa shahaki kari shindiri hukumu rijuo kwa renda zenongo doanzuani wala yendo wanatu wa babajani wa babajani wala yenda wa mwemba juswa mahani yenda wa ebenge yabo ngarilindao rijeri juwe ze habari zinu harumamudo tsomshasha ukaya owanrwa opya wasaweshiliwa rawada wanzuani wala waloma gobani rawanuana wanu ambwaka waroha owanrwa lapya heheli rasoma zenongo zatulo alwatwani nizoe maavoka wasawarongoa zenongo hizo wanaopya saweshiliwa ya waba haze kweli zila procedure zabidi kezifanyishiha Muhammad Habudu yenda azilaza za tufanyishiha heli rasara elewa neheli ridunga ombabe dossier haukaso ntipia nga sinema avoka rawangaje uharumwe mazama ngo yabongo ndombio yaweka ubidikeze nongo hizo wasa wawasulibaha mikao benge he secret professionnel kwa nojo urambe zijirio shezo rasara soma harumwe la gazeti ya alwatwani relo kabo zenongo aba zisaziroha uharumwe e chambre de mise en accusation zi demande wanema avoka zende harumwe chambre criminelle pour mineur yabo ikao zi vewa le 22 la mwezi hunu yabo ngarlindao hukae delibere ikaufanya hale 11 yabo abahanga lindao baada deba waifanya hale 11 ilo enda atawishiliana wa demande ibewa harumwe chambre criminelle de mineurs pour les mineurs somahani yabo abahanga lindao zenongo hizo zifanyishi ikazifanyishi habo ila audience plenary ila ngejo fanyishia wa Komori piangu wa johenda wajua wandu wa wafaina wajuaneze hukuma zijorengwa yabo ebenge kwezi narombe Mwenyezi Mungu rezaho wandu wabiso msohafu warengo msohafu wanambu wa wavura lebange wabuhema kama hao wanadamu wanu watichililwao ndi hamaore maudu bayondo ngonziro mdurenga msohafu ya nambuwe yatite bange ya vure izo aktindaru nziro nemem paska bato kwa jakana udhu wajuso msohafu wa Mwenyezi Mungu watina udhu wa unambuwa warenge bange ichondu shaharamishwano silamu watabo hari watihita waridi wa utamro kawa pata wa vuru na moneze aktizo pia na wesa wakofanya wakama conscient ya kadwabili rombe Mwenyezi Mungu za himna mwana hatuo imnisi ya parihanihe rijoso ntipia swa Komorelo 30 la mwezi unu rendera njiarwe mandamano ya jokoka 14 ri homa sena nisi riwanieba kabati mrujoano wana hatu sarele wa zanongozi rundao ezala runde zafa inarombe zedua izode zemada za kazani behabanu mswanza ndo kamle haku haruma ze directe za hangu kaitso kanga ni birombabi shaye yane ngamjo haruma diver haukaka na ujuwari daaze haruma le suala la hesela kanti mimi ifone jabanu garjo zamba hata simpaka ye madhamana wa hesela kanti waja warambia zenongo za ajiri Kamerun ebenge mimi eza hatuna Kamerun sazibiri eza hatuna kafu sazibiri banaba hebakisha wasirjer jihose zabira tijobira tsen ebenge batsina hakuize haukala karjaju ambandongo ya partins mahamba ye president wahe e federation hompira mdu wa Komora tampakale woinu rangu Cameroon kajarongo kabajafanya hatamba conference de presse hau point de presse na zilanongo za chokabilieni wakati watodo juza ze media za kahula zijirio karjaju ambandongo mime shene interpeleo banwabaha ebanu za barindini wana hatu wangwango na covid wonsi pia wabahiziwa wenza ufaransa jana masiwa kwa swili leo unulaya na bonga joke kandungo na covid wandu kwa juro hampaka wabitsedele la mifumo fulani yezi jaje cela kanti major kumena ili wamba wazingarano covid waka en quarantaine hata wamba kwa no joro mpila mpaka 5 jours jao na balada yer wandu reshokaya
kwa jakane covid ali amadana joueur wa bilitsola nshamba ndo bitsimliwa za mkudu jawu shao wandu jinata karjani kwa ze resulto kabala dizo hauti ndizo wafanyisiwa sho atofanyiswa ndo ili ngewala wabaki juzi mfomo nsatale wabwa sawabo nongwabuliwa warenga mvio na singar jose exigences ziliwabaha haruma mdulo no wadeka haruma nsifulani katsujo voyage ndaruma nsifulani pourquoi ma joueur wa hatu wabuliwa warohe wajeza Ufaransa na abwambi lokango ne covid no yabo ngabonongo ikao gebidori juzise rijibi wabo waroha wajaza watu jolilo ayiho bakar tujoza jojiri sha heze procedure zaki ndongo la dhima wanduwa juzise yebaneza zidindi hatare tsingo tretewe hali no alafwe madhamanatu wa sorongoa ebengeke madhamanatu wa sulikomori maud bamkini hawaroha ngwaroho maud au nsuju haina wakati sedali wa sedathmani ya jonja Comoria nestafu yae gebido wa Comori ikao kwa tuparema journalisti wa Comori gebido mwendema watsahe wambe ze kweli za heshe duku wakanishwa tampakale wa yinu hate president wa he ya federation ya mpira mdu wa Comori atakarjatso mwana baba hanu kajarongo wa hata leso ala hilo si wasaya nga rejuzi sao pourquoi retraite we halila nruada za pia watso urongo watso ambambanongo pourquoi majueri kumena ili wazingarane covid yabwe abidi wasaya bidike balao ngwa onio hauwane to en quarantaine haukasi singa tsingoho na huno dahoni hunu nekanu abondu mshene wana tout de suite sécurité sociale ngwa tsingoho besha alerte na mwende mwafanye test na mjimetani isolma mkani kamna ujahida bahan molikoli nga monao ze klasinga zibalwao olamru mzima ulona covid yako klasin bahe klasinge balwao wana hatu henu sikubano habari sanga sarmahazi henu sikuraju atingoshwa message nambale mwanende afanye test hasibabu ndo olamru mzima geritoka na ekipu wandu waka kumena ili waka wadzimeni wakati waka ufanya entraînement no lila shahula wadzima itswamba hari kumena wotsuwararu kumena ilingwa une covid wa sabala kwa tsina bobahi kwa tsujoka balwange porteur sain paniyo mkini shata destesto abotasiketsi niyo tsendenso abili tsundokanga miniyo haukemdu nlomina hazingarwa yabonga nzomba muda mimi bangu njimetankalante nione evolution ya hesuha ngezi jaje ritsojo urendwa mabidon hama Komorika batsandu wasoma sindeki science yo kama twabibu nono de logique ya hezo ronenu sikuni zorambi wao haukaba naba hata siratu kama daktari nonga samanga si madaktari haukaya arisanga risubisoze nongo ngari zienshio wanatu e quotidien rondi yomo likoli gawa msojo kubaluka ya hune mwanangu ngutsambilo kanda fa test maud da fa test shao ezino asbabu indi amdu fulani ha test wa positif ole koli mdu fulani ritsoja harma ekipe ya kamil kana majueri kumena ili wazingarwa ni covid ikiabo kumena ili wabaki kwa jakola lahula shandu wakaula bazimano tsabu bazimano kabazima ikekwa jameto an isolation ye machilani lewa no narambiwa izo emavamana wa hatu na mjemke ma sincere haukensio keno parola muheka karjambo zinongoza kweli rambiwa zinongoza jiri za barindi neso la kanti wabuli wa juzi mfomonsi wafanya test walo kumena lima positif warenge avion Air France leo wajeza Ufaransa zabari ika Ufaransa waele wae Kameruni nyinyize exigence za hanyu heli mwaka ufanya hata uandu wa tikarma ndini jewa wajwala wa Kameruni waja Faransa c'est-à-dire zila pia wazimano mwelezanu kabo relewa haukarangwesa rambiloka ya heni mru yaka ufanya testa ka urengwa foto rangu ya borelewa kawaka na selection andu wakanza waretire yendo bemru ningo fanya testa ya covid uni urengwa foto zabarindi ni yema benbana amba ukai haka ufanya ya teste haka urengwa foto rangu ya bambe sata hawonsi ya wema foto yao wakanza ndi wa selection manema na benbana atestwa negatifu wajoka sangere wavunzomono kanoshinda hari ya bola vimambe negatifu shemana warenga gardien wabili wamboka yange positifu dabo wakojo kaulenge bido yare donc ika oblige wa mete ukange positifu ili atijohuro ya wema foto yao haukazonongo exceptionnel minja paroziona sifanya test unatambe seme mbwangu bidina mbuhe otofanya test nonja parona na rengwa foto pourquoi ekipu yatu yakaurengwa mafoto donc yabo kwezi zenongo zopianga nzozi julo ekipu ya hatu ikovalaze nguo riwone mafoto riwone ze video harmale kari yotsi haki ikabide president wa federation ya rongowe
yambe kabula ihokaya haukaze nongozo pia kamem avant d'aller au match ibidi wani kwa rapport wani kwaze nongo pia hasa ono kwa nuko kana escort ya ukanga bwandu ajoko wa escort waende harmendi ni ibidi ke hashemeza mbano karna ujoro habano harumansi waloma shaka na bayana jau na msajaja na mbirina alhasiri rike karundu andu wa escorte rajo asili ata uraka karundu andu wa ritabish na ni mwishoka ya mkana na komentateur wa hanyu hasekulu wa beharu magari yora hata mwenjaro mwishoka le bisila hanyu la balema sporteur wa hanyu likana problemu wakosa bonsarenge bisila bili ngeni hali sedali wa sedan fumani zenongo izopia kujashinda wa atsengele kafu wa wambio kaze nongo zinsi haki gebanu nyinyi msoka udoka nyina etore monani mwerenga mafoto henu siku etwabo mkahu mona fasilma kabati mri ashinda RJR mwe president mpira wa mdua Komeruni yamwambio kabo eto zenongo zina zira arrange entre ma collègue non kama ndongori tsohele wasisi nimingano no mafoto banuka ni zamana mshwatu ya vumbulwa bandu ambaya si vumbulwa bola jau no avant tout banunga bwe fierté wende yabo he Komori uo avant yokayange haruma hazi shanga bone representation kaya yema na mkomori na banu heni mrunge tayari yafe hohuri ya hensi yahe wala wa Faransa ngwa mwisha wakaurejei hamvu kwa jaja Komori shawarejei Faransa hasibabu indu waparaneze ekipu za ndo wafanye hazao sha kwa jatu hansu kangwa atingoba kibaru wa Faransa ate maore no hatsu hambu kamnare harmensi ya Komori ekipu ya Komori yabo wala wende wasove ngenge ni banyu mjokone samanizo ibidi wohususia ukaya nga mwele wao kezo sene Kamerun wafanye zwa kufanya ususia toka jarongo hata jana dabo ya korongo abadeza hesa zikiri dobejo kubaluka wandu wala wafurahe machie jareo wandu wafa Kamerun nomfukare tizamba jana wala wafurahe machie wale skandali lebiri rahe machie jandis wadaza wantere wazia kabati media to wata ndongo nsoka yonzi Henry wakahanza wasilabo wa kwanza rangu Gem Komori ndini yato kufanya reflection elo zenongozini. Shomdar jabandi hanga rongwao, ngabo ndata warife, ngabo warombodu wambi bari rifumba mbaba lukuman engar jo fumba ndo. Isosi do arengaye nsibani ngamfurukaya yebana ekipu ya Komori yegana wahayo ndo. Na mdelezi. Dasi maranya singa sinele fumvela hatu de mahiyo. Yedhamana wahayo ndo legalma. Ensi ya Komori yani yele edhamana wahayo abararanza rakali edhamanando. Vamanando anrwalo nensi hatu walona ze kontiza hatu walona ze maliza hatu warongodra patu endabonze wana hatu joka uangaje bonzando yabo la dimare waswili rizali zambe ebenge yabo kwezi sukanzano nesemba bukanga lindao ye federation ekipu ya mpira mdu ya Komori ije irongowe itowe marango neze nongo zilomo zitswani hatu hunu ritsohelewa zenongo za husiana na ekipu ya Komori baba numrujwa ushindwa shamrutso rongoa ratsona atadhamana ya rongoa watsata mriamba atambandongo hatu wana wawamba kwa positive engeti labo koti mambanu kawandu waste hiyo wajoha ya warongoa mbe kabatsata ulo namba symptom itoka yonsi pia COVID shadizo kwa jajo amba waparaneze kipuza hao wajuendaji yali ya madama fane kangar makule wajuendaji leo yefula na wajuendaji wajuendaji na wamblo kango positive ngo Senegal rango Cameroon rango mfomonsi yaboke jamidi wapashi aje c'est-à-dire zila teste za tukafanyiwa ziritaruma problem sheshirita bishode madhama na bwatsoro ngoa ebenge kwezi sikaanzani tole Julia encore une fois la hezenongo hizo haukaka batinongo nzura madekanu wanzwaru ndo malaba nganzawe manamshwa hatukani zaya ile ukaka na haza ufanya titolo ambaka ya tishao la dhama na kaurongo abanjana kwamboka harelezezo ya kaushinda hareleze arongwasha kamjaparo rongo officiellement kamjafanya conference de presse ma paraze media ma profite ze media zake ho pia ze sheni pia za dunia zika Cameroon palando bahanu ya kobidi mkensi mrongo we mabe ze media zijuwe shao heureusement ema garwa boshila marahaba ema wananyasi wa Côte d'Ivoire walona ze réseaux sociaux ndini wakaurela teze information kama na msidwa zoka vanu RFI na pia makatingwa arengao hanwa ze réseaux zinu ezambao we exploiter donc ushani ni kamjapara ye presi ma paraze media en urgence ma wambia ze problème mzihunrao kabati karjao na baba hanu wadzimarume dunia harima se video zifanywa pia ngatingonda ndo ma étranger watingorongwa na media zabonzi shaka bati video yaone sema dhamana wa Komori ukaya wafanya conference de presse Cameroon waonesa bayorengo chilo harima ze information hata kartu shindo namba mfano ani hata mfuluka hata BFM TV TF1 la 2 T25 monde wa pia joka warenge wadobi tase sedali sedafuma na udhama na fulani au coach rien
ngari tsingonda ndo ajeni ndo atsingorongowa donc c'est-à-dire ya ndini yangu ya tu exploite wa nandrandraji nyinyi kamjarongowa et c'est honteux et kangali ndo yangu abonza do rongole ya shasi si wanyika jarongowa ebenge banusa ngo zamba balu kumanizino manazilo helinu eze wandu abonza wa ile wauda ya kasi wana Komori wasingarambwezi hundrawo shengeri tsodaza ha endo be ajo jambeza hatu ebenge zanongo zinunga zibirona hii hewe kamsana raha wambabe mentalite yinu heno wakati mbajo lofumba mru wandu watsojo hamru wafami au mru ya njie bari balaramba jau bari karno jo hambe katsile zai madhamana ebenge kwezi gamjozi yaban rijeru wanane harma madazi ndoaji na omba Mwenyezi Mungu keti sana tijele zambabi heli abidi ke jastai kijana ndongo vanule ondongo shade zijiriyo nane ke sababisha masuse na rongo wenga jorongo insha bwau shakarna ujaudaza zanongo zinzo nde hali inu ebenge abo ngaromba Mwenyezi Mungu jero nane hamada madazi ndoaji eketso katitekeleza kalma banu nabewa bangamo bonga kalma nabewa nabewa yabotsitsa haswama hatiliretire jero nane harma madazi ndoaji. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.